Uyu mwami niwe waje kugira umugi mukuru wa Ethiopia ayita Addis Abeba. Yaje kubaka n'imihanda ya gari ya moshi, azana n'ama gari ya moshi muri ico gihugu. Tekereza ico gihe igihugu cya Afrika cyari gifite gari ya moshi. Yazanye aba engineer b'abazungu abazana aho ngaho muri Ethiopia kugira ngo babashe kubaka ibintu bikomeye. Ico gihe bashize n'amashanyarazi mu mugi mukuru wa Addis Abeba. Igitangaje noneho bazana n'amatelefone ico gihe muri Addis Abeba. Ntago turi kuvuga telefone mobile, ariko bari bafite uburyo nka ziriya za fix cyangwa za fono. Uyu mugabo yatangiye gushira ibikorwa remezo hafi cyane mu gihugu hafi ya cyose ku buryo noneho yaranarengeye atangira gushira n'ibikorwa remezo nyuma y'imipaka y'igihugu cye kugira ngo ahafate mbere yuko abazungu babasha kuhafata. Yagize uko ashoboye kose kugira ngo igisirikare cye gikomere. Rero abayitaliye ntago bari bazi imbaraga z'uyu mugabo. Babonye Yohane wa kane amaze gupfa, baravuga uriya niwe wari ufite imbaraga, reka noneho tugaruke mu gakino. Iyo proje yabo cyangwa gahunda yabo yo kugaruka mu gakino ko gufata Ethiopia, ba Italien bahaye iyo proje umugabo witwa Pietro Antonelli. Aza gushaka ubushuti ku mwami wa Ethiopia. Barasinyana amasezerano y'ubucuruzi hamwe n'umwami Menelik wa kabiri. Bahuriye mu gace bita Uchale. Iki gihe uyu mwami w'abami yarari mu nzira agenda kugira ngo noneho bamwambike iyo couronne cyangwa iyo nkofero cyangwa bamwimika nk'umwami w'abami wa Ethiopia. Antonelli rero araza mu uwo muhango, ariko we aje kugira ngo basinyanye amasezerano y'ubushuti ku bihugu byombi cyangwa ku gihugu n'ubwami bwombi, igihugu cya Italy n'ubwami bwa Ethiopia. Basinya amadokima abiri. Dokima imwe yanditswe mu kita, iyindi yandikwa mu rurimi rw'abanya-Ethiopia bita Anamerika. Anamerika ni ururimi rwo muri Ethiopia. Ikibazo rero kiri muri ayo masezerano nuko izo dokima ebyiri zose ntago bisobanura ibintu birimo, ntago bisobanura ikintu kimwe. Ikibazo kigaragara muri article ya 17. Iyo article niyo izaba intandaro y'intambara kuri ibyo bihugu bibiri. Iyo article yavugaga ko Ethiopia iremeye ko mbere yuko igirana ubushuti cyangwa iyindi migenderanire iyo ariyo yose n'ikindi gihugu cy'Iburayi, bagomba kunyura ku Butaliyano mbere na mbere. Nukuvuga ko ari tegeko ko bagomba kubanza kunyura ku Butaliyani kugira ngo bavugane n'abandi bantu abari bo bose. Iyo yari version cyangwa ya baruwa iri mu Kitaliyano, nuko nguko yavugaga. Bitandukanye n'ibyanditse mu yindi y'ikirimi cy'iwabo muri Ethiopia. Of course birumvikana ko nta rurimi rw'Ikitaliyano bari bazi, kandi icyo gihe buriya n'abavoka babagaho. Kandi mwibuke ko Italy yari yashatse impamvu izarizo sose kugira ngo izakolonize icyo gihugu, irabibura mu ntambara yaratsinzwe. Noneho ishaka gukoresha mayeri yo mu nyandiko. Nyuma y'ayo masezerano Italy itangira noneho no kubigaragaza. Itangira kuvugisha ibindi bihugu byose by'Iburayi ko nta numwe wemerewe kuvugana n'icyo gihugu cyo muri Ethiopia batabanje kunyura kuri bo, nkaho icyo gihugu neza neza ari cyabo. Ikibazo umwami Menelik ntago yahise abimenya ako kanya. Mwibuke ko ayo masezerano yabaye muri Uchale, kandi yasinywe tariki 2 z'ukwezi kwa 5 1889. Nyuma y'amezi make Menelik bamwambika baramwimika nk'umwami w'abami, bamwita Negus Negest. Icyo bisobanura umwami w'abami. Akomezana n'umugambi we wo kwagura
Ethiopia no kuyigira igihangange kandi no kurwana ko kitazaba igihugu kiri munsi y'ikindi ngo babashe kugikoloniza. Menelik yarazi ko nambaraga nyinshi bafite mu bari abazungu, ariko ikintu yarazi neza nuko ubu bukoloni buri muri Afrika bushobora kubabera inyungu zabo mu bucuruzi, hanyuma bakahita baba ibihangange. Niyo mpamvu yakoraga amasezerano n'abanyaburayi, ariko amasezerano atarimo ikintu cyo kugaragaza ko bo bari munsi cyane y'abazungu. Agura intwaro nyinshi cyane i Burayi, ahamagara abandi basirikare b'i Burayi benshi kugira ngo baze bigishe igisirikare cye imbunda zigezweho n'amateknike cyangwa amayeri menshi y'igisirikare. Haje abarimu b'igisirikare b'Abafaransa n'Abarusiya muri Ethiopia kugira ngo babashe kugira icyo gisirikare gikomere. Ibyo byatumye Ethiopia iba nini, yaguka ku bunini, kuko igisirikare cyayo cyari gikomeye, byabashije gutuma bagenda bafata utundi duce twinshi two hafi ya Ethiopia. Ethiopia iba nini cyane. Yagendaga neza mu buryo bwose kugeza igihe Menelik aza kumenya ibintu byanditse mu yatrete bakoranye n'Abataliyani. Yabimenye gute? Igihe cyose yoherezaga amabaruwa mu Bufaransa cyangwa muri Allemagne kugira ngo bakorane ibintu runaka, igisubizo cyazaga gusa kimubwira ngo ntago bishoboka rwose, ntago twabasha kumvikana nawe hatariho uburenganzira bw'igihugu cya Italy cyangwa abayobozi bo muri Italy. Umwami atangira gutangara, arababaza, kubera iki mugomba kubanza kunyura kuri Italy? Ntago ndi umucakara wabo? Aho ngaho niho yamenyeye ko ibintu ntago bimeze neza mu bya bintu basinye. Kahise amenya ko bamukoresheje, baprofise ku buryo atazi gusoma igitaliyano, bashiramo ibindi bintu adasobanukiwe. Ako kanya n'umujinya mwinshi yahise ashishimura ikibaruwa kinini cyane acyandikira abayobozi bo muri Italy. Aho ngaho turi kuvuga ni mu 1893, abamenyesha ko ayo masezerano bakoranye muri Uchale arahagaze. Ahita nabibutsa ko Ethiopia ntago iri mu bucakara, iri independent cyangwa irigenga. Tuzi ko Ethiopia irigenga. Nubwo ubwigenge yavugaga ubwigenge bwa twa duce yaramaze gufata two muri Eritrea y'abanya Italy amaze kwiyomekaho. No muri iyo baruwa abisobanura neza ko na Eritrea irigenga, iri mu gihugu cya Ethiopia. Ibyo bintu ntago byigeze bishimisha na gatoya abayobozi b'Abataliyani. Icyo gihe Italy yayoborwaga n'umugabo witwa Francesco Crispi. Ibyo ngibyo bahise babifata nk'ubushotoranyi. Bagerageje inzira zose za diplomasi cyangwa mu ibiganiro bya politike, ariko biranga, bajya mu ntambara. Kwezi kwa mbere 1895, 1895, nyuma yo kugerageza izindi nzira zose biranga, igisirikare cya Italy kigaba ibitero kuri Ethiopia. Mu mezi 3 ingabo z'abanya-Italie ziba zifashe agace ka Tigre. Gusa muribuka ko uyu mwami Menelik yarafite nawe igisirikare gikomeye, ariko icyo gihe ntago bari baragera neza ku banyaburayi. Bari bakiri mu bya bindi bya kera, bataragira ingufu cyane. Ariko noneho yashakaga nibura abasirikare benshi, kandi ibyo bintu byamusabaga yuko abona sinyatire ya buri umwami mu buri province. So ibyo bintu byamufasha igihe, kandi ibyo bintu nibyo byatumye abo banya-Italie babasha gufata Tigre, kuko yashakaga kwanza
kureinisa cyangwa gukoranya umubare mwinshi w'abasirikare. Biravugwa ko yaje kubigeraho agira abasirikare bagera mu bihumbi 100. Murabyumva neza, ibihumbi 100 by'abasirikare. Italy yaje gutungurwa n'uburyo aba bagabo bafite ibikoresho bikomeye cyane, abasirikare benshi cyane kandi bafite n'amateknike. Ariko mwibuke ko bari bafite teknike kubera ko bari bafite abarimu b'Abafaransa n'Abarusiya, n'ibikoresho niho babiguraga. Nyuma y'igihe gito barwana, Aba-Italie barakubiswe, nta yandi mahitamo bari bafite usibye gusubira inyuma. Tariki 9 z'ukwa 10 baragenda basubira inyuma bagera Debra. Tariki 7 z'ukwezi kwa 12 barekura ahandi bari bamaze gufata bitwa Damba Alagi. Barakubiswe kugeza igihe umwami w'abami yafashe ahantu hafi ya hose Abataliyani bari bamaze gufata. Iyo ntsinzwi itera umwiryane mu gisirikare cy'Abanya-Italiyani, ku buryo abayobozi bamwe na bamwe b'igisirikare batangira gutoroka igisirikare, n'abandi batangira kwinjira mu gisirikare cy'umwami w'abami Menelik, baza kurwana ku ruhande rwa Ethiopia. Guverinoma ya Italy ibonye gutyo, vuga tugiye guseba, yohereza abandi basirikare benshi kugira ngo barebe ko babasha kuhindura situation ukuntu yari imeze. Barateri umwami wa Italy abasha kubona abandi basirikare bihumbi 18. Turi mu gihumbi 1896 Abanya-Italiyano bahita batera mu gihugu rwagati, mu mugi mukuru w'igihugu Addis Abeba. Umwami w'abami arabimenya, abimenye ahita afata icyemezo cyo kugenda gushaka kurwana neza ahantu uwo mwami w'Abataliyano yarakambitse. Tariki 5 z'ukwezi kwa 3 ibisirikare bibiri bihurira mu gace bita Adwa. Iyi mirwano niyo izandikwa nk'imirwano y'ingirakamaro y'Abanya-Ethiopia, ariko kandi kuri Afrika yose rusange, kuri aba bakoloni. Iki gisirikare cy'Abataliyano na morale cyagiraga, mwibuke ko bameze nkaho badafite umugambi umwe. Abayobozi bayo ntago bishimiye, ntago bari mu mugambi umwe bose. Ibyo batuma batangira gutsindwa cyane. Ariko kandi bari bafite ikibazo, kuko bari bafite amakarta y'intambara aho bagomba kunyura, babahaye amakarta atariyo, ariko uwabikoze ntago bamuzi. Bona mu ntambara baba bafite carte zo kubayobora, bo noneho babahaye amakarte yo kubayobora atari ya nyayo. Urumva icyo gihe barayoba. Mu kuyoba byungukira abo muri kurwana nabo. Ntago bizwi neza ukuntu Ethiopia yabikoze kugira ngo babashe kubaha ayo makarte y'intambara atariyo. Ubwo butasi bwabo muri icyo gihe bwahise butinywa cyane. Iyo ntambara yaje gufata igihe gitoya cyane, bararwana bakubita abasirikare b'abazungu b'Abanya-Italie, kugezaho icyo gisirikare cy'Aba-Italien bara abandona cyangwa bareka iyo ntambara, bemera ko batsinzwe. Babara abasirikare 5,000 by'Aba-Italien n'igihumbi by'Abanya-Eritrea baguye aho ngaho muri iyo ntambara, bishwe n'igisirikare cy'umwami w'abami Menelik wa kane. Igisirikare cya Menelik kifata imbunda ziriya zirasa amarokete 70 z'Abataliyani, bazisize bariruka. Bafata n'abasirikare bagera mu 2,000 by'igisirikare cy'Aba-Italiyani. Iyo yabaye intambara y'amateka y'intsinzwi y'abakoloni. Maze gutsindwa,
abaturage bo muri Italia bararakaye cyane. Abasirikare basubiye mu gihugu cyabo, abaturage batangira imigaragambyo yo gutera igitutu abayobozi bo muri Italia kureka ibintu byo bucakara na colonization, kuko kuri bo bavuga ko ni ibintu nta kintu bibamariye, ni ibintu biri kubamaraho gusa abantu, kandi biri kumaraho igihugu amafaranga gusa, nta kindi bimariye abaturage bo mu gihugu. Batangira imigaragambyo y'abagore n'abagabo yo kwanga ko abana babo, kubuza abana babo kujya mu gisirikare cyo muri Italia. Byatumye abajenero benshi bademisiona babivamo, kubera igitutu cyabaye cyinshi. Umwami wo muri Italia atuma intumwa zayo kujya gushaka umwami Menelik, babashe kumvikana, baje mu biganiro bya politike, bumvikane izo ntambara zirangire. Icyo gihe umwami w'abami wo muri Ethiopia naho yatsinze iyo ntambara, iyo mirwano, ntabwo yizeraga ko abanya-Italia bagiye kurekera hariya. Yabonaga ko ejo n'ejo bundi bashobora kandi kongera kumutera, kandi mu by'ukuri bamuteye ntago yarafite icyizere ko bongera kubatsinda. Yarabizi ko bari abazungu bashobora kuza n'umujinya mwinshi, biyekipe bazanye n'ibindi bikoresho bibarenze. Yarafite ubwoba ko abazungu bose baraza kurakara, bishire hamwe baze kwataka Ethiopia kugira ngo babahe isomo, bivuga ko n'abandi ntibazatinyuke gukora ibyo bintu. Niyo mpamvu igihe yaje gusinya amasezerano y'amahoro muri Addis Abeba n'Abataliyano, yemeye kurekura utwo duce twose yari yafashe mu mande z'Abayitaliyane aho ngaho muri za Eritrea. Yahise arekura utwo duce twose aturekera Abayitaliyane. Arekura uduce yari yafashe muri Sudan y'Amajyepfo, muri Djibouti, muri Somali, cyane cyane muri Eritrea y'Abayitaliya. Barekura n'imfungwa impande zose. Ariko ikitonderwa kugira ngo hataza kuba noneho ubundi busobanuro mu ibyo bintu basinye, na kwandika mu Kiitaliyani. Bandika muri Anamerike, ururimi rw'Abayethiopien, bandika n'iyindi mu Gifaransa, mu bwumvikane bw'imande zose ebyiri. Gutsinda igisirikare cy'abazungu b'abakoloni no gusinya ayo masezerano y'amahoro byaje gutuma baba mu myaka myinshi y'amahoro. Bakomeje gukora batekereza gusa noneho kwiterambere, kwiteza imbere no guteza igihugu imbere. Yaje gupfa mu 1913 mbere yuko amaze gusinya amasezerano n'Abanyaburayi bemeranije imipaka ya Ethiopia y'ubu ngubu. Ariko ibindi bihugu bya Afrika byakomeje kuyishinja ukuntu yakoranaga n'abazungu kugira ngo abazungu bakomeze gukoloniza ibindi bihugu. Ariko nabo bagatanga impamvu ko ariyo uburyo bwonyine nabo bari bafite kugira ngo batagerwaho n'icyo kibazo cy'ubucakara. Abibazaga impamvu Ethiopia itigeze iba kolonize cyangwa iba igihugu cyari mu bucakara. Mwumvishije impamvu nyinshi zatumye igihugu gisimbuka ibyo byago. Ariko muri ibyo bintu byose nimwibagirwe ko birwanyeho bishoboka. Bitandukanye n'ibindi bihugu, abami b'ibyo bihugu bagurishaga abaturage babo n'uduce tumwe kubera isukari cyangwa ikirori, kwirebamo gusa bagatanga abaturage babo. Twavuga izi mpamvu zikomeye. Ethiopia yari ubwami bwateye imbere kandi bw'igikristo kuva na kera. Cya kabiri, Ethiopia yakoranaga n'abazungu kuko bari baziranye kuva kera, ku buryo yo yaguraga n'intwaro abazungu bakoreshaga icyo gihe. Cya gatatu ni kwinjira ku bwami bwa Ethiopia
bw'uyu mugabo Menelik wa kabiri, aho yaje guhindura ibintu byose muri Italy, muri Ethiopia, ikora ukuntu bagira n'igisirikare gikomeye cyane, igira icyo ubwo bwami ari ubwami bukomeye bufite imbaraga n'ibindi bihugu byose by'i Burayi. Yakoze ku buryo iki gihugu gikomera cyane mbere y'uko abakoloni b'Abataliyano baza muri Afurika. Ibyo byose byatumye ko Italy isimbuka ibyo byago ibindi bihugu byahuye nabyo by'ubukoloni.